Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa teserye tayo ita alawas anapaulwan, natibker nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nini. Apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka, Joy? Aginawa ko na, Aldrin. Ha? Wan, kayat ko timangan iti mangga. Ngamawan matigatang ko. Ingka man gumatang, tamakapang panganak at talaga iti mangga. Ay, awan kwartak. Makapang panganak nga rod iti mangga. Kayat ko tinaalsam. Ingka man kita iti sukay di kusina. Taday jay laangan ti inumam. Anya? Naalsam mo't laday jay. Di day jayan. Aldrin, kayat ko ti mangga. Ingka dumawat ka ni nanang mo iti igatang mo iti mangga. Awan kwarta ni nanang. Isungawan inted na. Sapay nagaduti kayat ko akanan. Kayat ko pa iti agsida iti pork chop. Awan nga rod igatang ta. Agsida ka laangan iti saluyot. Taiso ti adoy jay likodan ti balay. Libre pay. Diyak kayat ti saluyot. Awan maramidan ta. Tawan nga rod kwarta ata. Anya matan. Ingka aginaw, Joy. Anyat araramidam. Nakatugaw ka lang dito'y balkon? Ha, apay, day talaka di mga amom nga aramidan? Ha? Sige, nanang. No, apay ang nagisangput pay lang ni Aldrin iti sa bali pay ang mapakpakan dito'y balay. Naimbag kumamot no makatulong iti trabaho. Sige, nanang. Ina ko naginaw. Rumbang laang. Awan katulong mi dito'y balay. Iso asikati aginaw. Ginungong tanak manen ni nanang mo, Aldrin. Kapay, itian niya aga po. Sa anak la nakapaginaw adagos. Ngaminong tanakon. Anya? Paimanta kasaritak ni nanang? Saanan? Amang ano adada nga agungat. Bayam ta kasaritak. Nasayata da kayo nanang. Apay nga inungong tanyo ni Joy? Tanagipulong gayam kan ka. Hoy, Aldrin, no saan ang makaanos? Pumanaw langan dito'y balay. Apay ka diya kagura yun ni Joy? Gapaw tagpada kayo asadot. Katsika, anyat araramidam iti inaldaw. Mapan ka laang makibilbilyard. Di ka pa'y magsapul iti panggadam. Awan nga rod masapulan na panggadaan. Apay, kika di trabaho ti mangsapul kan ka? Engkag sapul iti panggadam. No kumata di kasadot nga agadal, nalabit ang nakalpas kaitan. Kat nalabit nga damot natalgad a panggadam. Makauma kayo, Mat. Pumanaw kami man langan dito'y balay. Ala, pumanaw kayaw, kat makaamu kamatan iti biyagyo. Kardo, kumusta nga tamatan ni Joy? Diyak makontak ti cellphone na. Saan asyak ti pagdamagam iti dayta? Tagburkla ang ti darak. Awanan bibiyang ko iti sukir nga anak mo. Anak mo pailan ni Joy. Iso atulungan ta kuma. Kasanong agnakam no panoy nuyam mat iti aramid na. Agasam dayta. Imbis nga agadal, ngam nakita raykit din iti awan serbina a tao. Oray pay, agda nagaklatakan ko na. Amang ano mabisbisinan ti anak ta. Nasaya at mat no kasta, tapno makaamires. Kadyak kayat atulungam ni Joy. Tano aramidam dayta. Dosaan ka. Anya? Hello? Hello, Tita Edna. Nakaawang kayo man? Wan, Ana. Nasarakam ka din no sa dino ti ayan ti gayam mo, iha. Wan, Tita. Ijay balay ti boyfriend na. Amom ka din no sa dino. Wan, Tita. Imbaga kanyak ni Joy ididinamag ko. Mabalin ka di ako yuganak iti balay di boyfriend na. Sige, Tita. Ibagayo laang no kaano. Basta awan klase ka. Sige, iha. Katagyaman nak. Bye.
Naimbagbay ni Ana, tanagagat nga agadal. Ngam ni Joy, sakit ti ulo. Anyamot na dito yung makaranta, Aldrin. Sana ka komportable dito eh. Kalapog ti pagnagdanta. Sakit kataltalunan pa eh. Naimbag ditoy, tasan nga gabang. Awan agnana dito'y kalapaw dangkal kalawi. Iso ada talangan. Ngam, Aldrin. Diyak kayat dito eh. No di mo kayat? Agawid kalangan di balayo. Apa eh? Saan na ka din nga ayatan? Takas tati bagam? Kunang matasan ka komportable ditoy. Di agawid kalangan di balayo. Ay, saan? Ay, ayatan ka. Kat di ka kayat apanawan. Nasayat no kasta. Ala, nagluto kan. Mabisina kon. At dain nalata abagas kan sida ni Jabalay. Day dyan ti ilutom. Sana bale, tadamot kaldiro ditoy. Gan asidag ti pagsakduan iti danom. Diyak ka mo ti agluto iti kayo. Ala, gisagana mo ti ilutom. Ta siya akong ti agpasgad iti kayo. Nagmayat matgayam diti kataltalunan. Nga oray kalapaw laang daytoy ayanta. Ngamin, presko iti mata. Pasig aberde ti aglawlaw. Nasayat mo ta magustom gayam ditoy. Naimbag ditoy. Tawan ti mangmangag ko a sermon. Sabagay ah. Ala, maturog takit din. Mayat ti maturog iti kasto nga oras. Ay, sabagay, oray siya. Kaya't kumat ti maturo. Ala, agilatan. Maturog takit din. Nang runak at mayat ti angin. Medyo nalamis. Ay, wan nga rod. Saguyap-yap anak at talaga. Imayak, tao may kaawisan, Aldrin. Mapantaman kiburas iti lubyas ni Nana Carmen inton bigat. Agburas iti lubyas? Wan, kuna namang kita kano iti kadwa ka. Iso analagip ka. Dagasan tamatan da ilyong kan andoy. O sige, umayak. Sige nga rod. Masapa ka inton bigat nga umay ah. Wen, masapa akto. Ala, ingka nagtrabaho. Tapno di ka maladaw, Aldrin. Sige nga rad. Agawid akto intonal daw. Isong agluto ka. Wan, ala, ingkan. Sapay masaduta ko mga agtrabaho. Ingkakit din. Agtrabaho ka. Tapno ada igatang ta iti kananta. Ala ah, agawa am ti agpuros, Aldrin. Agtugtugaw ka matlat taditan. Amangan no makita na kanina na Carmen, kat agungat. Nagparamot ngamin. Saan na bale ah? Nakakalugong ka iti silag. Ala, ituloy mo ti agtrabaho. Sige man langan. Aggagat ka. Tapno makaulit ka manan ang makitagad ditoy. Tano ipakita masadot ka. Ay awan ah. Saan kanton ang makaulit? Wanan. Ituloy kong trabaho. Agawit tayo ang mapanmangan, Aldrin. Agsubli tayo unton alauna. Wen Pedring. Ala, hintayo na ah. Tapno di tayo maladaw. Sige. Di ka maladaw ah. Rumbang nga alauna. Adda tayo dito'y garden. Wen, sa anak to amala daw. Hoy, Aldrin. Apay ang nagilad ka matan. Ingkan iti trabaho ah. Maturugak langan. Nabanugak ita ang nagtrabaho. Saan ka nga rod nga agtrabaho? Ag half day ka? Wen, kayat ko ti maturog. Ngam sayang matimat gadam ita amalam. No bigat tumanan na. Ala, tamaturugak bay. Di kan sumanaw. Dito'y gayam ti balay ta Aldrin, kabsat. Si kakaditi inana? Wen. Siyak, Mrs. Apay, asino ka? Kan anya ti masapul yaw? Siyak ti ina ni Joy. Kat ni Ana day ti kadwak. Gayam ni Joy. Kayat ko asarong karan ti anak ko. Isa nagpakuyog akin ni Ana. Anak mo gayam ni Joy. Ay, awan dan dito balay. Pimanaw dan, tadi da kayat ti kanayon ang masirmunan. Napandanag na eden ije kataltalunan.
Anya, ay binaybay ak idan, tapno agnakam da. Di da kayat ti paisuro. Jay anak mo, no ibagak nga aginaw, nakamisuot. Apay, kas jay ka ditin sursurom mi jay anak mo. Ha? Isuan na saya at matapimanaw dan ditoy. Tadikat isupay apakpakanan. Anya, Masurunak kadakwada. Nagpadaan da nga awan amuna. Awan pa'y pakaay-aywan kadakwada. kapsat, sa dino atalon ti pakakitaan mi kadakwada. Kayat ko ida amakita. Sige, dumngeg kayo ta isurok kada kayo. Dayjay ang tita Edna, makita kunti kalapaw. Ay, medyo adayo ba't gayam ti kalapaw nga ayanda. Hay, maanusan ka din ni Joy tagnood dito eh. Nagadayo. Huwag nga rod. Anya matan day agayam ko. Ta nagsardengkit din iti panagadal na. Kat simurot iti boyfriend na. Naimbag kapay, ana. Tagtultuloy kalatta iti panagadal mo. Wan, tita. Adda anak mat iti boyfriend. Ngam nagagat kami nga agadal. Ngamin, adda arapaap ni iti biyag. Kasta tinasaya at iha. Ituloy yu ti agagat nga agadal. Tapno mas nasaysaya at to ti masakbayan yo. Joy, kumusta kan? Mama, anya ti kandayo dito eh. Dito'y ti pagnanaudan nyo. Ay unay kan, Joy. Maanusam ti agnaud iti kastoy akalapaw laeng. Anya ko ma, naragsakak mama. Ngamin, kadwak ti lalaki nga ay ayatat. Ayan ti boyfriend mo. Adda di taunag, nakaturog. Anya, apay, awan trabaho na. Nagtrabaho itay agsapa. Napanakiboras iti lubyas. Ngam nabannog ka no, iso asaanan asimrag pay. Iso aday ta, naturugan. Ay, awan nasaya at amasakbayan nyo no kastalaeng, Joy. Agawit ka ni Jepalay, kat ituloy mo ti agadal. Naragsakak dito mama. Takadwak ni Aldrin. Anya, Ikandak langan iti kwarta, no kayat da katulungan, mama. Tadyak kayat ti agawid iti balay, no jak kadwa ni Aldrin. Ada kwarta ka inted ni mama, inikanak iti 5,000. Ha? Nagsayatan? Uray saan ako nga agtrabaho, ayos lata. Agtrabaho ka kumalatta, ah? Saanin? Sana bali? Tadamat deta inted ni mamam. Agtrabaho ka latta, Aldrin. Iti kasta, saan ta ang maawanan iti kwarta? Nang runa kat agdadagsana kon. Kasanon nga, iti panagpasngay ko. No agpasngay ka, ingkanto agkid daw iti tulong ni mamam. Imposible di nakatulungan. Anya? Wala, bak nang kayo mat. Isu at tulungan na tanto ni mamam. Ay, jak amo nga agnanaid gayam da Aldrin kanti ka din nanay di kalapaw ko. Manang loreng. Ay, uray siyak. Jak ambaw nga ijay gayam tinapananda nagnaudan. Di na dahil dati kandado ti ridaw. Ti jak pa'y kayat. Saan daman lang nga impakada. Anya? Ay, una yan dagijay atat tao. Tadi daman la nagpakada. Apay nga pinapanaw mo iday di balayaw. Isuda tinagdisnudo apimanaw. Ngamin, di da kayat ti kanayon ang masirmunan. Apay nga minakanayon mo ida sirmunan. Masurunak nga road. Tawan lang nga rodan ti trabaho ni Aldrin. Ngam nang isang patpailaeng iti babae. Anya nga rod ngay. Ano usam Taanak mo mat ni Aldrin. Ay, Jack makaanos. Inak man ida kasarita. Sige, kat bagbagaam ida. Ne, da kayo matgamangkal. Jak magustuhan ti naramid yaw. Di kayo man lang nagpakada, ngam nagnaid kayo dito'y kalapaw. Masadutak kami na mapanpaylay di balayo, angkal. Nukastam la asadot, Aldrin.
Awan lat amukaw na sumaya ti biyag mau. Anya ka diya talaga ti bagayo. May kayo, Uncle. Umay ko ibaga, apalagdaem to'y kalapaw. Tapno inton pa nagbabagyaw, saan to ama itayab ti atap na. Anya? Da kayo na. Amo kaya mo ter ramidak. Inka mang patpat iti kugon, ta isaw ti pagatip mau. Diyak kabalan nga ramidan day ta, Uncle. Ala, no di mo aramidan, makamukang araw. Agawid kami to iti balay. No pa nagbabagyo, Uncle. Ay, si kanti kasasadutan iti amin asadot, Aldrin. At tuyin ti suldo ni Aldrin iti panagpurdiya na, Joy. Awata mon. Agyaman na, Pedring. Ayan ka din, Aldrin. Napanangala iti pakpako, iti igid ti karayan. Laukan mi iti kamatis. Siguro. Paumayan day, Jay. Taitay pa'y aldaw anapan. Ay, Joy. Imbag man tamagustuhan ni Aldrin. Kat sadot a tao. Ay na. Ada pa nagbaliw ti tao, Pedring. Sabagay Ala sapay ko mga rod tagbaliw. Joy! Ay, ada ni Aldrin. Garang kandyang ka matababayan niya. Nay, apayin, tinong pamatan, Aldrin. Nay, apay nga tinanog na, Aldrin. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay o itaalawas ang napaulwan. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay